ngewe nararahiye ko ndazagure mu kirabe. Nyuma y'uko twumvishe urusaku rwinshi mu karere ka Rubavu, FDLR irimo irarwana na M23, M23, aho imigwano icogoye, nibwo twumvishe M23 yigamba yuko umujyi wa Goma bidasubirwaho yamaze kuwufata. Nyuma y'uko iryo tangazo risohoye, nibwo twumvishe irindi tangazo risohoka i Kinshasa, umurwa mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Abaturage bigabije imihanda, za ambasade bari kuzitwika, bababajwe nuko umujyi wa Goma wafashwe. Umva igitangaje muri ibyo, biravugwa yuko iyi myigaragambyo ishyigikiwe na leta ya Congo Tshisekedi. Aho twumvaga urusasu mu masaha ya nimugoroba hano mu karere ka Rubavu, yari leta ya Congo irimo irarwana na M23, umutwe witwaje intwaro M23. Leta ya Congo nihwema gushinja u Rwanda yuko arirwo rushyigikiye M23, M23. Ari nayo mpamvu ari gucicikana amavideo menshi cyane ari guturuka i Kinshasa, bari gusenya ambasade y'u Rwanda, bari kumanika amadarapo y'igihugu cy'u Rwanda bakayanaga mu muriro. Ibi birashimangira yuko leta ya Congo yari yaramaze gusabira u Rwanda yuko baruhana, yamaze kurusabira ibihano yuko rufasha M23, M23. Ahubwo se ntiwasanga arirwo bagiye gufatira ibihano kubera ambasade bari gutwika mu Kinshasa, mu murwa mukuru wa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Aya ni amashusho, aya ni amafoto ari hariya i Kinshasa. Leta y'u Rwanda imaze kugaragariza imbaraga n'ubudahangarwa ifite mu kirere cyabo, aho leta ya Congo yarurasaga misile, leta y'u Rwanda ikazisamira mu kirere zitezagwa ku butaka bw'u Rwanda. Habonetse umudepite urimo urabwira abantu yuko agiye gutera u Rwanda. Hari imfungwa zari zifungiye hariya muri leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Habonetse umuyobozi uri kubabwira yuko bagiye gutera u Rwanda, ko bari tayari kuba bajya kururwanya. Anavuga yuko akeneye kwica Kagame amaboko yiwe, akamwicisha amaboko yiwe, kandi ko agomba kubigeraho vuba bidatinze. Nibwo Tshisekedi abashinzaga u Rwanda yuko arirwo rufasha M23, ubu ngubu nibo bakiriye impunzi z'abanyekongo kandi b'abasirikari. Babakiriye hano mu gihugu cy'u Rwanda nk'impunzi. Abafite amapeti ya gisirikare bafashwe neza, bahawe icyubahiro nyine nk'abasirikari. Impunzi ni nyinshi cyane ziri komeza zihunga ziva muri Congo ziza mu Rwanda. Perezida Tshisekedi yaguye ibishwaro kumva abasirikari biwe bahungira mu Rwanda, kandi avuga yuko u Rwanda arirwo rufasha M23. Ese yaba rufasha M23, abasirikari ba leta ya Congo baba bakandagiye ku butaka bw'u Rwanda? Ntabwo bishoboka. Bari bubagwanye hato bakanahatsiga ubuzima, bakanahabatsinda. Ariko si uko byagenze. Leta y'u Rwanda yabakiriye neza mu cyubahiro cyabo. Abafite amapeti ya gisirikare bafashwe neza, yewe banitaye mu buryo bwiza. Abakomeretse ubu bari kubavura, abafite inzara ubu bari kurya,
kandi ifunguro rihagije kandi rigizwe n'indyo yuzuye. Bari gufata igikoma mu gitondo, bakarya saa sita nimugoroba, kandi bakanaryama neza. Ubu ngubu ahantu Kisekedi ari kwibaza iki kuri ibi bintu. Ese aremera ko yatsinzwe urugamba cyangwa arashaka gushoza indi ntambara ku Rwanda? Ibintu biri kubera Kinshasa byo ni agahomamunwa, kubera yuko amapine ari gutwika, za ambasade bazisenyuye, bari kuzitwika, zaba iza Kenya, z'u Rwanda